ngokuphilisa olelana Khumbul'ekhaya Khumbul'ekhaya Khumbul'ekhaya. Sanibonani emakhaya, igama lami ngu-Andile Khalisiwe kanti ngiyakwamukela kwisiqephu seKhumbul'ekhaya kusihlwa. Ukuvakasha uqala ngathi njengezakhamuzi zalelizwe. I-National Heritage Monument eshuthela kuyo kulesiqephu isendaweni yasePitoli kanti nika thina nomhlaba wonke jikelele ithuba lokuba sixhumane nomlando wethu nokunye futhi okuningi. Kungani ke wena ungayivakasheli nomndeni wakho? Ake sibone amazwibela endaba esikuphathele zona kusihlwa. Whatever, because I heard about I went guy that fell like 4 plus 2 plus 5 12. Ai, nna ke thabile fela go le bona ragadi. Ke tla go bona man. Cause ke gale ke lenyaka. Tira le malwetse a ntshwereng ragadi. A tlo fola. Ka baka la re o tloga le gone ke gone go tsa family yaka. Agnes Mashile waseBurgersfort unesifiso sokwazana nobaba wakhe angakaze ambone nalo udaba lwakhe. Lebitso la ka ke nna Masesi Agnes Mashile ke mme wa bana ba bararo ka tulo ke dula ga Mtodi provinceng ya Limpopo ke bereka treasury ke ngwaletše Khumbul'ekhaya gore ba nyakiše ntate wa ka e ke sa mo tsebeng lebitso la gagwe ke John Moropane mama ka o mpoditše gore o berekile post office ka ma 80s mama o re ba kopane gona mo ga Mtodi papa ba mo rumile jwale ka family then ba kopana gona wa ba gore go tlhagelela motho go tshwana le nna ya ba gore e sala aia amushia le pregnant mo papa ka ba rumile teng ba rumile go kokwaka so ke gale ene ba tlhokofetse gale so a ke tse re bona ba ile ba reng ka seo and then moraga mo ba sa tle ba sa khwetšagala mo ba ba dula gona ba thuthela gana kwa Mittelberg eish re go tse bokete ka mogae nagana gore tšhelete ya di kitchening a e dire selo and then o khwetse be gore ntho ya go tshwana le borotho be re bona ka Christmas fela nama be re bona mafela kgwedi segolo thata se be re gola ka sona be no ba taba tša bo merogo cause morogo ka nako ya dipula a o rekišiwe di challenges no ba go lwana mmeleng like le gane bjale ke na le pain ya gore a e fole so ntho ena pileng e mphusha gore ke ngwalele Khumbul'ekhaya monagano wa ka o mpoditše gore maybe ge nka mokgwetša se se ntshwenyang maybe pain eo e ntshwenyang e ka fola ga ke ya sepetlele ke ya di-x-ray ke sepetse di-mediclinic tše dintšhi bankiša di-x-ray a ba bone nix I remember ke nagana tšatši le lengwe ke ile kerekeng and then moruti wa ko be ke ile gona o ile a nontšha seporofete sa gore pain e go tshwereng nka re ke leabelwa from bo papa gago so ya napa e ntshwenya too much yona taba eo gore ge nka no mokgwetša maybe pain ya ka e ka fola ya mfetše too much papa ka mo bophelong cause mohlomongwe mmoga ka bjale gona nka be ke se mo ke leng gona gane bjalo ke ikgothatša ka Bible cause ge ke bala Bible ge ke le mo botlhokong ke a fola ge ke bala Bible ge ke le mo lethabong still le gona bophelo ba ka bo ba monate ke tlo tswa ke ya go monyaka maikutlo wa ka a right se se go le thata ge nka no mokgwetša nka thaba ka kudu or maybe ka kgwetša bana bešo cause nako nngwe o tlo kgwetša bore bana ba rena ba re ba belegeng motho ne o tla re mama ke kgweditše monna gante motho yo o kgweditše abuti wa gage so ke bone go le botlhokwa gore ge ke monyakile ke kgweditše bana ba gešo kua ke kgweditše bo ausi le babuti wa ka ke ba tseba and then re kgone go tshwarana re ba family. U-Agnes Mashile akazi kahle ukuthi kwenzekani phakathi kwabazali bakhe okwenza agcine sekhuliswa umama wakhe kuphela kanti kulolu hambo lusuke eBurgersfort lubheke eMiddelburg uthemba ukuthi uzothola zonke impendulo azidingayo.
le ge nka mo hwetša ke tlo mo fa lerato ke gore e tlo ba tšatši la mathomo ke mmitšang tata because azanga le bophelong baka ke bitša motho mo wa tata even le yena monne wa ka ke mmitša ka lebitso because taba ya gore papa ya nkimela a ke sang ke e tlwaele bophelong baka ke ntse ke gola be ke nagana ebile ke duma gore nka re nka gatlhana le papaka and then ka mmotša ka tsela e ke mo ratang ka gona ge ke tlo boela gae ke dumang ke nka ba nkamogela and then ka matsogo a marutho gore le nna ka lengwe la matšatši ke fele ke tla ke vayasha like family Koko? Dumela? Le kae? Rona? Leina la ka ke nna Masese wa ga Mashile. Ke tswa ke le ka Beresford ga Motodi. Ke tsamaya ke nyaka ntate wa ka e leng John Moropane. John Moropane o ile a hlokofala. O ile a hlokofala. Ra se ra tseba ka gore re sena ke address ya lena. Ke gale a hlokofetse. Ka 19 ka 2008. 2008. Ye ke morudi ya gagwe. A tla ka a botša mmago gore o na le ngwana. Wa mma ka zanga mpotša selo. Gore o na le ngwana mara gore ba na le mosadi bona ba tseba. Ya, a se ngwana mosadi eo wa gagwe wa Kgarebe. Ngwana ka wa Kgarebe. Mosadi ga tlo nyala mosadi o ba šitšana le ngwane o goletše mo bona. Okay. Bja le lena ke lena boma? Nna ke kgaitšedi ya gagwe ye mpona ga mpona o rakgadi. And then mo ke ga lena? Mo ke ga ka. Okay. Be ba na le motse bona? Okay. Ba na le motse. Ba na le motse le jwa le dula gona ka kwa motseng wa tatagwe. Mosese? Aish. Ai, nna ke thabile fela go le bona rakgadi. Ke thabile ka kudu go bona mane. Swantšho sa gago ke se bona o sa lesia kwa setsebisele. Cause ke gale ke le nyaka. Mara tira reng ka mokgwa modimo a nyakileng ka ka mokgwa modimo a tsommeng ka ona tira re le malwetse a ntshwereng rakgadi a tlo fola ka baka la re go tloga le kgone ke kgonne go tša family yaka be ke gola ka kwa gae re no gola go sena papa but ke duma gore ka lengwe la matšatši ke re ga e mongwe wa motho ke reng tata so unfortunately ke bago a setse ba tsamaile mara dira re be le thato ya modimo be le thato ya modimo ke no thabela fela wane ke na la ausi wa ka le lena rakgadi le sa le gona ke tore le nna ge ke vakasha ke tle ke tseba re ke tla ka re ga family ya ka a ke tse gore le mogolo ga kana le bane nna kwa 1972 ya le ba bagolo ga ke tlo tseba le nna gore ka ga ntata ke na le ausi wa ka e mogolo if something se ntshwara offside ka kgone go founa jwale ka ngwana ntata gore se se dilo re se plaso and ke a dumela gore ke na le motse ke nyetswe ga Mashile ke agile bushback reach Mpumalanga and nka thaba ka lengwe la matšatši la tseba ka gaka nka thaba rakgadi le bana ba ka ba le tseba because ke na le bana ba bagolo ke na le bana ba basetsana ba bararo and then le motlogolonyana wa mošimane no na le bana ba bararo
tše pedi. tše pedi ke thabile sese le go ba tseba ke ba tsebe gore be le batho ba mogutama bontata le fothwa ke tsebe vele a ke tsebe se Nna papa o ile a hlalosa ke sa lo mnyane a rona le ngwana ga serage wa mosetsana be le mothemo jwang tata ena be le motho a go loka go ba sena bothata motho wa moropane be le motho a go loka ga tlo ntlhalošiša ka wena fela ka re be ke sa go tseba ke re le nna marala sa mohlwehlweletsenyana gore wa re sa nno ya ro mmona kua cause ke dumela gore bona ba ba go tseba mo be ba go tseba bona cause nna mama ka o mpoditse gore ntata ba sale a bonana ba mo romile gana kua ga magolo a ka mokero and then ba bonana gana mowe and then go ba gore go diragala gore go tlo go be le nna so since gana mo a sanka a lebeile gape ba ba le lefing ba le ka babedi na le ngwanabo jwalo ge ba ya mo ba ya kwa ga mosala tatane ba re o etela mosala tatane ba fitlhile ba dutse mo gore ba re go na le mositsanyana e monnyane so ye seraka ba tsoma gore a tšee ke ena jwalo ge ba hwetša gore yena gana taba diela o tsoma ye mogolo o tsoma mmago jwalo ge seraka re go kgaitsedi ya ke mongwe a re awe jwale ngwana motswala wa bona jalo gore go diregang a re ai nna motswala tata nna ke bona ka re ke to boela morago ka gore jale se re se letse go mogaisa le sona se dira se sengwe jwalo ge ba a mošia kua ya bona ge ka kuta go nyarela go enya mawa ngwala le ngwala re ngwane leina la gago ke tšhuanyana nna ke ekdes seraka swantšho sa ntse sa gago sa le monyane be ke le mo botsana ragadi ke sa le monyane ena tata go be le motho motsaki be ke tshwana le ntata le wene sese ke leboga gobane family gona ragadi kare ke na le pain pleke ya kae ke tsena di-mediclinic ba dira di-x-ray a ba kgone go bona bothata x-ray no tswa e re nna ke right but ke a lwala ke le ka ya kerekeng e nngwe and then ke mozalwane ke phološitše ke rata jesu so kerekeng mo ke kena gona ba profita ba gona so moruti o ile a nontšha taba ya gore pleke ya gago e go tshwenyang taba ye nka re ke leabelwa from go tswa ga bopapa ga gago but ge o ka hwetša tsela ya gore o fitlhe ga bopapa ga gago re bona go fola ga gago so ke ntho ileng ya napa imphuša ka baka la re a ke na boroko ragadi o ka no bona ke le sedutla le bona ka re ke healthy but ge o fitlha bošego a bo bo monate mogae a go be bose mosemelo o dula o kolobile ka baka la re ke ba le ditlhabi pleke ya ka ya baba ge ke hema nkare ke tšhogile nka re go na le mothatileng a ntšhoša so ntho ya ntlobaetša a ke be le bophelo go yone yena le yena e be le motho ya e leng gore ga botsebotse ga ba sena lephelo le le botse moragoleng ba bolela re ke a tshwenyega ka bolwetse mara o sa bone fo ba mmele wa gago fo fela mmele o fela sepetlele le gona sa ka dula nako e telele ao gone o feditse beke ya bobedi ba montšha ka ga e tla gae wa gona pa ga pala ene tlogetse gona sepetlele ra hwetša e le gore motho o bate phokolela ebile motho a badimo ga botsebotse ba na le go bontšhwa dilo tše ntšhi gore nka fore nna family ya ka ka moka ba na le go bontšhwa dilo tše ntšhi
batho ba ga Morokwane o kare ke disangoma o kare ke eng a ke tsebeng ya ba na le go bontšhwa letsentsi jalo batho ba mohuta o ka se tsebeng ya ke batho ba badimo ba na le badimo ka nna ke leboga mo ba robetseng ke kgole bontata gona Sekgole mo Phomolong ga Sekgole buya tla ka mo ke first born ya ka ye hello o Pulthabo ke first born a lena moshimane o tsontšha leino a ka se kgone o tla and then last born o sa le collegeng okay ke mola morodiane ngwana bueng mmamogolo wa ka bjang ke gore mokgalabi ya gešo le papa gago mokgala o šike mogolo ka nnete ke a leboga leboga re leboga go tseba ka re foka ba re rona Khumbul'ekhaya ga re ke Baby Maboe ke motswala gago Mmane Shoko ke motswala gago ke Baby Maboe ke dula gona mo ke a leboga motswala okay ke a leboga nna ke nna Martha Mokoena ke mogwera ausago okay ke a leboga ke ausa gago okay ngwana wa mama ka ma okay bana ba mo okay ngwane ke kgale re belaela gore go kae re sa tsebe gore go kae ka go lepeka sefotiwa sa ka ke fihla ke lebogile ka kudu go Khumbul'ekhaya e nthušitše ka ngwane kwa re ke kgale le rena re mosoma re sa tsebe gore go kae kore ke thabile ka maatla ka ge be ke lla ke a gopola gore nka be papa ba sa phela be go tlo ba kaone le yena kgone go bona ngwana gage e le gala go mo ripa a sa le monyane ke leboga Khumbul'ekhaya ka ntshepedišitše leeto le le botse go tlo nyaka ntate wa ka le ge bore ke hweditše a tlhokofetše batho ke hweditše ba ragadi le bo motswala le sesi wa ka le ditlogolo so ke a leboga ke dumela gore after dilo ka moka dipeini tša ka di tlo ba di fodile Izinto azihambanga ngokufisa kuka-Agnes njengoba nakho ethole ubaba wakhe engasekho emhlabeni. Kodwa okuhle ukuthi umndeni kababa wakhe ubewazi ngaye kanti futhi umamukele ngezandla ezimhlophe nezifudumele. Sibafisela konke okuhle ekhaya. Mhlambe na uhleli lapho nje khona isihlobo sakhe sakudukela kudala ongathanda ukuthi uKhumbul'ekhaya kusize uxhumane naso makunjalo ke bhala indaba yakho phansi uthumele ngefax ko86 511 7440 noma usithumele i-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za ungaphinda futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya Private Bag X345 Melville 2109. Mbukelo mathandekayo njengoba sengishilo ukuthi namhlanje sise National Heritage Monument ePitoli. Ngimile lana nosisi uAya ozosichazela kabanzi ngale ndawo. Uyaphila mama? Ndiyaphila sisandile njani? Ngiyaphila. Awushoke kungani sine National Heritage Monument kukhona bonke labantu zonke le statue la? Sisandile i-National Heritage Monument iqala as iphupha lika Tatu Dali Tambo. Oh, who is the son of Oliver Tambo. So classes 30 story sakhe uthi uphupha utata wakhe telling his father that he wants to celebrate him. Oh. So he wants to build a statue of his father. But utata wakhe wathi kolophupha hayi ndicela unga-celebrate mna ndedwa sibaninzi abantu abebebhizi besilwa for i-struggles e-South Africa to free South Africa. So celebrate sonke. Okay. So that's when he started i-National Heritage Monument Mr. Tambo. I-concept yona yaqala ngo-2010. Okay.
but i-monument le siyivule ngo-2015 September. Okay. Is that the reason bawusuka le phansi la istatue ziqala khona amakhosi oyinhla ukuza kanje oshaka? Okay, tell me the significance yaleyo ke. Okokuqala, i-National Heritage Monument is divided into eras. Okay. So iqala ku-1600s, ne-1700s, 1800s, 1900s. I see. And it stops when we got freedom. Ah. So it starts when it talks about the arrival of Jan van Riebeeck and the crew. Okay, I see. That's where it starts. So ibonakalisa ukuthi i-freedom lena asiyilwelanga ngabantu esibaziyo thina sazo-Tata Mandela, sazo-Chris Hani, sazo-Robert Sobukwe, Yeah. but it started way long ago. Is that why there's a Fidel Castro here? And I also see sports stars. Yeah, National Heritage Monument is not based or is not only celebrating political figures. Okay. We're celebrating religious leaders, we're celebrating sportsmen, we're celebrating musicians. So, kahle kahle, kuye nabani na umuntu oye wathatha inxaxheba for South Africa gain freedom. Okay. Umbuzo wami ke wogcina ukuthi nibakhetha kanjani abantu abazomalana ngoba ngiyabona khona no Steve Biko. So what is the criteria ukuthi umuntu abela abe nestage? Oh, I think yona challenge sifumanayo i-criteria because umninzi umuntu owa contributor with South African struggle. Like uMadikizela? Yes, like uMamwini. But abantu ababona la kule monument ngabantu abasebetshonile. Yes. So uMamwini, yeah, and it was usishiye this year. Yeah. So sibhizi sistatue sakhe. Siyabonga. Uzofika and uzojoin uTata Mandela. Uzojoin uTata? Yeah. Hayi ngibonge kakhulu mama ngakho konke. Indawo enhle kakhulu futhi iphethe umlando wethu sonke. Ndiyabulela sisi. Hayi ke mbukela uzwele nawe. National Heritage Monument. Endabeni emfushane kwabalahlekile kuleli sonto sihlangana noTebogo Linyatsa waseBrooklyn eCape Town ocela simsize simfunise umalume wakhe uPeter Thuhleho Hlahatsi. Lebitso la ka ke Matebogo Magdalene Linyatsa. Lapeng ke Lukofo Freistata la toropo e bitswang Koffiefontein. Ke tlile Cape Town ka mosebetsi. Mona ke buisana le batho ba Khumbul'ekhaya mo ke batlang malome wa ka e leng Kgala a ile a re siya. Malome wa ka ke Thuhleho Peter Hlahatsi. O na tsamaye lapeng ka bo di-70s ya lo batla mosebetsi. Ke letsibulo la bomme wa ka. Ha bomme wa ka ba bahlano. Malome ka e mong o na hlokahale le mangwana ka e mong. Ho se o setse mme wa ka fela le ngwanabo ya le mong e leng ngwanabo wa kgaitsedi ya hae. Ke ka ho re batlang malome rona ba ne re batla o tseba ebe o sa phela na mo wa teng na. Bophelong malome o bapala tulo e bohlokwa hampe maphelong a rona. Ha o sena malome ka tlung o lahlela ke ntho tse ngata. Re hodile tsatsing lena re na le bana re tswa manyalong malome o na le siyo gore a ka qoqetsa bahadi ba rona. Malome ne re mo rata hampe. Nna ke e mong wa bana ba first born ya mme wa ka ke hotse ke sena ntate ke sa tsebe ntate wa ka. So ke hotse ke tseba malome le ntate wa ka ke ka ho ne ke mo bitsa papa. Ke ka ho tsatsing lena ke leng bohloko tjena na hore ke batlane le yena. Hobane o na bapala tema ya bontate ho nna ka ntle hore o na bapala tema ya bo malome fela tema ya bontate ke e kgola na e bapala. Malome Thuhleho Peter Hlahatsi ke nna ngale ke kopa ntate o kgutlele hae. Bana ba rona ba hodile ba hloka tataiso ya hao. Le rona se re le baholo abuti re a o hloka maphelong a rona. Nkgono na hlokahale ha wa ka wa fihla hae. Gapso na hlokahale ha wa ka wa fihla hae. Mamfene le yena o la re siya ha wa ka wa fihla hae abuti Thuhleho. Malome ke a kopa hae bana o mametse sena. Ke kopa o kgutlele hae. Bana beno ba o hloka o so setse ka Elisa le Rabeka fela. Ke bona fela ba setseng maphelong a hao. Le bona ba se bana le ditlogolo tseo o sa di tsebeng. Ke kopa hae bana o mametse tsatsing lena kapa e mong le mong motho ya mametseng mo. Kopa le mpatlise malome wa ka. Ke mmatla ka pelo ka kaofela ebile ke a kgola hore le bana ba le bona ba ka thabela ho mmona.
Mbukela mothandeka uma ungaba nolwazi nokuthi kwenzekani kuPeter Thuhleho Hlahatsi. Sicela usithumele SMS ku42988. Khumbula ukuthi SMS ngayinye izokubizwa 150. Uzungakhohlwa ke mbukela ukuthi ungakwazi ukuzivakashela ku website yethu kanti ikheli lethu lithi www.khumbul'ekhaya.net.za. Siphinde sitholakale ku Facebook, Twitter na ku Instagram. Mbukela mothandekayo sesifikile futhi leso sikhathi sokuthi nginifundele enye izincwadi evela kini kanti yakusihlwa ifunda ngalendlela. Dear Khumbul'ekhaya, ndifunisa ngentombi yami uNoqondephi Qondi Boyzin owahamba nge-15 December 1994. Wahamba nendoda ekuthiwa nguDimakatso Bayotsho eSoshanguve ePitori. Wahamba kunye nomntwana wakhe wokugqibela uLydia. Nami ndandisaphangela eGoli ngoko. Ngoku ndiseHermanus eKapa. Zininzi izinto ezenzekayo engekho. Nabantwana bakhe badala ngoku. UNandipha noNtombi Zodwa banabantwana bayamdinga. Noqondephi, ndicela uvele mntwana wami, please, kuba abazukulwana bakho bandibuza ngawe. Ndovuyiswa intsebenziswano yenu. Ozithobileyo novelakhe Sophie Boyzin, umama wakhe. Mbukela mothandekayo uma nawe ungaba nosizo ekutholeni uNoqondephi Qondi Boyzin, sicela usithumele ifax ku-086 511 7440. Ngasithumela ne-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za. Ukaphinde futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli. Khumbul'ekhaya, Private Bag X345, Melville 2109. Endaweni yaseStanderton eMpumalanga sihlangana noThabiso Tsotetsi kanye nomfowabo abanesifiso sokuhlangana nobaba wabo. Asibone uThabiso ebekudaba lwakhe kabanzi. Igama lami nginguThabiso Tsotetsi, ngihlala eStanderton. Ngibhalele kwaKhumbul'ekhaya ukuthi angifundise ubaba wami engingamazi. Igama lababa engilaziyo uJoseph wakaMalaka. Uma ngizwa umama uthi bahlangana ePitori, ubaba besebenza isikoro, umama esebenza emakhishini. So ukuhlukana kwabo bahlukana ngo-86. Umama ahamba athi uya ekhaya uhambisa lo omunye umfowethu omdala nakini. Ilapho la bagcinana khona. Empeleni ekukhuleni ke ngisupportwe kakhulu i-stepfather. Then after i-stepfather sashona ngo-96, ilapho la ngabona khona ukuthi impilo ayisekho mnandi. Sengibona ukuthi noma umama lo ongizalayo masifanele abhatale i-school fees, thola ukuthi uyastruggle. So ngabona lapho ukuthi ifada fika empilweni ibaluleke kakhulu. Kona kuyafika ukuthi ngesinye isikhathi ukube bekakhona ngabe impilo yami maybe bengizobe ngisomewhere else kulesikhathi samanje. Kuyafika kimi ukuthi inhliziyo yami yobuhlungu ngeke ngimcabange nokulala ebusuku ngakhona ukulala. Abantwana nginabo, so bengifuna ukuthi uma ngabe bekhula bakhule bazi kunokuthi imvelaphi yabo bakwabani, bangakhuli the way mina ngikhule ngakhona. Kulolo hamba ngizohamba nobhuti wami omdala nakimi ngoba kubaba sibabili yimi naye. Kuyi-important ngoba naye sisogole sonke because saqeda i-matric sobabili. Yathi uma siceda makufanele siqhubeke ngeimfundo zethu, wathola ukuthi fanele naye ayosebenza nami ngiyosebenza sokwazi ukuthi ikhaya libe ngcono. uThabiso uphelezelwa umfowabo kulolu hambo lusuke eStanderton lubheke eMabopane eGauteng. Ingabe bazophumelela yini kulomkhankaso wokuthola ubaba? Isifiso sami kulolu hambo ngithandaza ukuthi ngathi ngamthola ubaba noma ngingasamtholanga ngithole ifamily yakhe, sizokwazi ukuthi maybe kukhona okunye esingakulungisa kuya phambili, sazane mina nawe.
ha se ke le haufi lo fihla ke na le bo nervous ore ha ke mo thola ke tla mo thola a le conditioning e jwang mara ha ona taba even condition e ke tla mo tholang ho yona ha fela ke motho tse a nketsetse dilo tse ke nana ngora ke shota ka tsona mo bophelong or family kaofela. Dumelang le kae nna lebitso la ka ke Thabiso Tsotetse ke tsamaela buti wa ka ke Abela Tsotetse re batla ntate wa rona Joseph Malaka o fitlha ona le fitlhile Joseph Malaka ke papaka ke le ntate wa re go tshitseng ka gae ka ofela ga rena so o bolla nnete ena ga sa le teng but nnete e leng teng gona gore yena ka nnete Joseph Malaka ke papaka ke ena ke mo tsebago o ne a bereka isekolo bara ka legae o agile Tlhentšhawe ga Malaka mo ke mo e le gore ke ga mo ke dulang gona ke bereka so gora gore a la latlhega le fitlhile gae o ke ena ke ngwana ngwa wa gešo le ena ke Jan and then le ena ke ngwana papaka le ena o elagana mo gareng ga rena re le bena ka go fela ga rena so wa gore a la latlhega le fitlhile ka gae re lebela go tseba re thabile haholo go le tseba because bophelo bo bile thatanyana ntse re gola mara peleng a ke re ha re hlalefile mma rona a dula le stepfather sa rona so ne re sa bone gore itse stepfather sa rona ha se hlokofala ka 96 then ra bona mo we gore from re tloa diplasing re ya Standerton ha tshwantse re kenye sekolong ga sokola haholo because of go sena father figure tshwantse re sekolong and ha re qeta bo matric tholo gore ha re sa kgona gore re tswele pele ka sekolo ga le tshwantse re mosebetsing jwale and o thole gore mosebetsing ra sebetsa ha re thola tšhelete ha o kgonagale gore re tswelle pele gobane tšhelete ra e bona mara gore e etsa eng ga re bone jwale ha re ra tsamaya ba re balla gore ha re ka thola sefane sa rona thole sefane re thole papa wa rona and then from there hona le dilo maybe a batla re etsetsa tsona I don't know culture gore ya Malaka a re tsebe gore se segolo vele ko tseba mo motho a tswang gona gore a tla kgone go ya pele bagolo ba teng ga ke ba tsebisitse already gore le teng le tlo fitlha and then ta bjara a re ntse le lengwe la rena re tlo tsamaya re le so re fitlhe ga ba lo phethela tse ba le phethelang tsona ramogolo ene o sa le teng wa phelang mara bo gore go setse ramogolo le baragadi ba babedi ke bana ba setseng ba mogalabe ba le 3 papa lena yena go tlhokofetse ka 1980 ka 98 August okay ke gopola pila le ka bo di 23 ya then a bolokiwa ra fologola di 26-27 August ka 98 o ile a thola sick pension
ka 96 summer 96 and then about tlhokofala ka 98 ka bo August and now bile le bolwetse ba asthma as you know is gore ka rena iberekisa too much di acid tse ilala di bona mosolotse ya ba affection ka la bolwetse bo and then a be le gore a sa tlhola go kgona go tswela pele ka baka la dust e le nantsa e hema ka kwa le di-chemical tsele e be ba mo fa sick penchele e ba ya gae so go yang gae o fitlhile mara as you know gore magaeng wa itse gore medication is not like the same as Gauteng yeah so e ba tlhokofala ka 98 August okay jale na ke ile mhlolo mong a le bolella ka rena mhlolo mong mo haemo yeah papa wa mitsina sa bolele es lo ena ke sho gore le boe side a se motho le gore na itlhalosa mo bathong sanka itlhalosa since eba e ba yena ke motho le gore na di dimetse ya sa bolele di tsa ha ena le a le ko a le one cause a se khale ne go ke dula Tridgeville go na le bana ba bolela ba ifo ba humane ba ifo ma bona ke na le that information e uhle eo ke ena motho le gore le na la litse ke o ile gore le nna ke ile ka mmona at that age ke phela ke tsa mo papa mo ke hopola picture ke sale ke a bona nako e ile ke tsamaya le papa ka re ke ya di shopong but okay ke anta tora ngwana kwana ka o tseba 1 2 3 so ko ga e lena ne ko re pila ka mogore tsamaya ka teng anta go mputse ka teng first pone go tla nna ke tsore o ena ka mogona mpotsa ka teng ke nna go tla o mo fela bya o correspondence ka o fela malapas okay ke ka mogomana a bala ka teng a ba mpotsa no go na le ngwana mongwe wa bolena hana bana o tlile o humana bana ba i4 mara hona le ba bang ba ile re ma bona ka re tlhalo soto re tlhaga I don't know batho bao o ba bitse ka mabitso a ba mpotsa no mane ya bona ka re dula Winterfeld ba re ke Sara a mmitsa ka lebitso a tsore ke ena re bya nna ko Winterfeld sister wa rona ya mmitsa street a rona Winterfeld and then o mma bona a ke itse go feletse ko kae o tsamaile o ile kae ka mokgwa singa teng gore no ba teng bona a sanga mfihlela selo ke motho ile re hantsi ke ena na phela mogala ba close ke ena na itse story tse dintsi mama ka ena a tsese pila mama go bona nnete na tseba ka ntate go mara ka mogorwa oh yes so ntate le na tlhokofetse okay nna ke a thaba go la botho gore ke le thole because bophelo no bole tough too much yeah ke tla go filisha go gae ba teng ke tla go bontsha bona ka go fela bona then as for you go arrange le bo ramogolo le bo rakgale gore ba kgone go tla ba tla amogela pilai ntho tla tsamaya pila ba se ka molato le tla fitla pila ba tla amogela pila ka se nne le bothata ke re ka le wa re ka thaba haholo so I think ha se ke le thotse se ke yentse meetlo ka ofela ke tsibile ba hae ka moka maybe bophelo bo ka ba pila ka ba right dintho ha di kopane di tlo kopana ha di kopane ko re motho ko zama ka mo a o hlakana o zama ka mo a la so shebile gore maybe jwale ai dintho di tla ba right o bele o bete jo sa bona lo re o etsa phela o tshogona ya wapi ai nak thabila go lo le tsela ka tsamaya ba le bode ba tsamaya lo nyaka ba ba lena bana a ke thabila go lo le tsela nna thabile go bona bana na ora gore go za gore ro ba kae ba no ka hae ba re fella ke 4 + 2 + 5 12 why bara o why bara if you go fella complete family family village mara a se selo a kre ntse ke unity kopano ya rena gore re kopane fela and then bophelo bo ye pele gobane ke na le bana le abuti wa ko na le bana jwale ha ba gola bana ba ntse ba re ntatemoholo rona why re bitswa sefane sa nkgono a bona
ha ba hola ba hlalefa ke re jwale ba santsane ba la banyane jwale ha se ba hodile ba tlo go jwale why khone le tsotetsi le wena o le tsotetsi hantle mme wa ka o tswa Free State Freede then a berekela mo Pretoria a bereka ka dinako tseo tsa bo 70s 1970 something na berekela ana mo Pretoria ba dula ka West Park or Atteridgeville. I don't know hore yena na dula kae mara na kitchen the kitchen na bereka so wa bona tolo vale motho ana bereka le na ke auswa ka auswe reng o dula hana mo Winterfeld ke ngwana wa memholo wa gore ha re ka re kopantsha too much le yena hore re thola hantle hore go etsa etseng until ke be ke bona ha ke bona ha ke le kwa hae gore a ke le mtsebetseng gore dintho ha di pele and then ka bona hore ke nke step se sengwe gore ke thole family go tlotse ba gore go gae o le mona o ke mosadi wa ka ke Sasi re khathile ba bitsa Sasekile ka Sechangane so na re bitsa Sasi ke ngwana wa Maphutha ba tswa le Kgobokwane so ke ena ra rile lapa ka babedi and then re na le bana ke ba 3 ba teng ka mo lapeng ba tla ba dumedisa ba kana ba dumedisa ke kopana le bo abuti ba ka ke bona ka re itla ba ntho entle haholo hore mohlolo mongwe re ka kopana ra etsa dintho mohlolo mongwe wa ba le go gongwe o hlahang like maybe thusonyana ya ka family ya rena jwalo ka batho ba Malaka re kgone hore mohlolo mongwe ho be le lesedi le pontsho ya go pele ke relived today tseleng ne ke le too nervous ke iputsisa hore a ke tla thola family ya ka le ha ke kreile hore ntate ha sa leyo lefatshe mara family ngata e tla supporta ka dintho tse ngata tse ke di batlang. I'm so relieved hore ke thole family ya ka le bophelo bo tla change in a long way. Ke thabile haholo hore ke ba kry Modimo tate Ramatlas wa tsala go dipapa re gopela wena ke tlo leboga ka enako ke thabile gagolo go kopana le bana beshu bao ntseng ke ba tlhoka nako le nako ge ke ntse ke tlhakana le mathata otlhe a ke na le ona and then ge ba le teng gaufi solution yo nna ka pela cause of ge ke tlhakana le bomme ba le bana ba ko gae ba bomme ba ne ke na le bona some of the problems ne ke sa kgone di sort out due to re ke bomme tse dingwe tsa ditaba ke le sokelo mogolo go bona ke sa kgone go ka bolela le bona le hono ka le ke humane banna ba ke tobolisana le bona bophelo bo tlo kgone ba ga botse bo tlo kgone ya pele and then ka se tshole gona le mathata at all ke to gore ke relieved today because of most of the time la bana ke nna ne ke le ko ke ntshongwe le ngwe NH bile ka gotlhe mo ba mphoenda ka gotlhe mo ntshongwe le ngwe ne le bella nna wa sentse ke ire so le hono ke rebile relieved go feta Nakuba bethola ubaba wabo engasekho emhlabeni okuhle ukuthi uThabiso nomfowabo bakwazile ukuthola umndeni kababa wabo usaphila kanti sengathi bangabambana njalo babe into eyodwa ngoba bona bazalwa ubaba oyedwa. Ezithombeni zabalahlekile kuleli sonto sivula ngoPhemina Nkosazana Ntombela osesithombeni wase Eastern Cape ocela ukufundisa ubaba wakhe kuba uNkosi Ntombela wase Melmoth agcinana naye ngo2003. Usibonelo Christian Mtshali noma Jaqa wase Bramley ufuna ubaba wakhe osesithombeni uNhlanhla David Dumsane Mtshali wakwaNongoma owayeshayela amatekisi eGoli ngo1983. Bese kuthi uLizabeth Mujapilu wase Soshanguve afuna izihlobo zika Elviso Godfrey Abrahams osesithombeni zasePaarl agcinana nazo kudala. Amagama azo ngoDaphne, Rhino, Gladys, Sabra bonke abakwa Abrahams.
U-Isaac Khosa waseMpumalanga ufuna ubaba wakhe osesithombeni uSamson Khosa waseZimbabwe adukelana naye ngo-1966. Kuthi uNontsizi Sophie Tlhabanelo waseKroonstad afuna uPaulina Montjane osesithombeni waseMozambique owahamba nengane yakubo enguNatalino Montjane ngo-2000. uZelda van Wyk waseKrugersdorp ufuna umama wakhe osesithombeni uRika Jacobs noma van Wyk owanyamalala ngo-1997. Mbukeli lapha esithombeni sinoSilo Rakhwale waseLimpopo ocela ukufundisa umfowabo uFrance Fora Rakhwale owanyamalala ngo-2008 eya eCape Town lapho wayesebenza khona. Sivala ngoSiphiwe George Skhosana waseDuduza ofuna ubaba wakhe osesithombeni uSam Mtshengezeni Malanga waseVenda ozalwa noGeorge John kanye noMatamba agcinana naye ngo-1993. Okulandelayo kuKhumbul'ekhaya. Ngifuna ukukhohlisa sahlukumezeka. Sikhule kabuhlungu. Oh, sikhule kabuhlungu silale eminyaka. Babelale ngakhona imali bomrolo. Utheni olala phandle? Hayi sibazakhala. Sabisakhala ngomntwana. Ngibheme ngakholwa mbukeli ngobuhle ngokuceba nolwazi engilithole kule ndawo iNational Heritage Monument lapha ePitori. Nawe ke ngifisa sengathi ungazinika ithuba uyivakashele kanye nomndeni wakho. Sizihlangane futhi esontweni elilandelayo ngesikhathi esifanayo khona lapha SABC 1 wakho ungqa phambili busiseka. Yobona bangani ezidukelene abazali bakhalela umntwana wabo asake ithemba uthando nokuzwana ngokuphilisa olelana